Oke kawan-kawan, kita ngopi lagi, ngopi. Ditemenin sama Hui Boled. Hui Boled ini. Hui Bolednya kawan. Kita ngopi di sini, santai dulu. Agak hujan sedikit, gerimis-gerimis ini. Hujan, ngeprul, hujan detik. Dari tadi tuh ngeprul hujan ya. Enaknya di kopian hujan-hujan begini. Cara redem. Kopi hitam kawan, ayo kita ngopi. Jangan lupa ngopi lagi ngopi. Bajing tuh. Bawa bajing di luar. Ini nakal apa ya bajing tuh. Poeknya jadi poek. Ah. Oh. Ya, tadi bukakan yang. Yang tadi bukakan yang lurus yang. Ya. Pandangan ketutupan apaan? Digeleng-geleng, dibuka, hordengnya dibuka. Pulang di atas. Oke, sekian dulu kawan. Semangat, pada semangat.